أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана биз ага шерди жүргөткөн жокпуз. Жана шер ага татыктуу эмес. Ал болгону зикир эскертүүчү жана ачык Кур'ан. Тирик адамдарды коркут эскертүү үчүн жана кафырларга хакты баяндаш үчүн. Алар көрүшпөйбү? Биз жараттык алар үчүн өз кудурет колубуз менен жаныбарларды. Алар ошол жаныбарларга ээ болушат. Жана аларды биз баш ийдирип бердик. Алар минишет. Кебирлерини жешет, эттерин жешет. Жана алар үчүн көптөгөн пайдалар жана суусундуктар бар. Эмнеге шүгүр кылбайсыңар? Алар Аллахны таштап, башка буттарды кудай кылып алышты. Мүмкүн бизге жардам берер деп. Алар эч качан Аллага жардам бере албайт. Аларды өздөрүнү аларга каршы аскер кылып алып келип казыр кылынат. Алардын сөздөрү сени капа кылбасын. Албетте биз алардын сырын жана ашкере кылганын баарын билебиз. Адам баласы көрбөйбү? Албетте аны биз жаратканбыз. Бир тамчым суудан кийин ал биз менен талаша кетет, биз менен уруша кетет. Жана бизге бир мисалдарды баяндайт, өзүн жаратканын унутуп калат. Ал айтат: "Низам сөөгүктөр чиригенден кийин аны ким тирилтет деп айткан, эң биринчи жараткан зат аны кайра тирилтет.
Al bardygyn bilýüçi halk öte jakşy bilýüçi jana çoň Halik. Barın bilýüçi alim, bardyk mahlukun bilýüçi alim. Al uşunday zat sizge jaratyp berdi. Jaşyl daraktan ottu, kийинсилер ot menen oşo ot menen ot jagıp koldonosuňar. Emne asmandardy, jerdi jaratkan zat, alardy kaýradan jaratkan kadir emespi? Sözsüz kadir al çoň Halik jana bilýüçi baryndy. Allah'tın ökümü birdekeni kalasa, aga bol dese oşol zamatda bolot. Bardyk neşeni, mülktün bary kolunda bolgon zat, ayıplardan, kemçiliklerden taza. Kийинсилер barıňar, aga kaýtyp barasyňar. Yasin surasının 69. ayetından tartıp 83. ahir ayetlerine çeyingi ayetler. Yasin suresi Mekke'de nazil bolgan sürelerden birisi. Tawhid, risalat, ahiretni bayandaýt. Özgünçe ahiretni, ahvallarını bayandagan ötken sabaklarda andan sıtkary tawhidni da bayandaýt. Oşol tawhid barasında jana bir iki etiraz kaldı kafirlardan. Oşol etirazyna Allah subhanahu wa taala bu jerde Kur'an-ı Kerim'de cevap berip atat. Birinci etiraz alardan karşılığı kafirlardan. Bu Kur'an-ı Kerim'de okup Kur'an-ı Kerim ukandan keyin bular bu neseni düşüne albastan bu şeýer degen. En peygamber özü akım bolgon, özü tokugan ırlarını degen çeşim çıkargan. Kebirleri sihir degen, tasir öte güçlü bolgandan bu jönököy söz emes sihir degen. Kebirler bu majnun degen, arkaly sözler aytkan. Bu jerdegi etiraz kafirlardan tarapyndan bu peygamberge berilgen Kur'an-ı Kerim bu ne şeýer. Al degen söz menen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e jala çapkan. Yani bunu peygamber aleyhisselam özün taraftan tokup algan, özü gana tokup algan sözler Allah subhanahu wa taala peygamberge bunday Kur'an düşürgen emes, vahiy düşürgen emes degen etiraz kılışkan. Bu ilgerikten geletkan kafirlarning etirazy uşunday bolgan. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala bir neçe jerde bularning aytkan etirazlaryna karşılıklarına cevap beredi. Har daim aytat, şeýer başka, Kur'an başka. Şuara degende okunalar. Ve şuara yettabi'uhumul gawun. Kitab-ı Şuara'da, surat-ı Şuara'da hem gelet. Al yerde dağın tafsirini aytkanbız. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de özgöçe kitap uçurgan. Al kitap bir tarafından oslu adabiyatka, fasahatka, balagatka bay. Arap dilindeki en hoş kitap. İkinci taraftan nasihatlar da öte jakşı. Üçüncü tarafından anın ruhani güç kuvveti var. Anı okuyan adamga ruhani güç kuvvet gelet. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de ruhi azık kılıp jibergen. Bizim ruhumuzun azığı. Oşo neşeni düşünböstön kafirlar, jok bul sykır, bul bayagınday ırlar, şeýerler, bul sykır sözler, bu peýgamberdin sözü emes, Allah'ın sözü emes degen söz menen peýgamberge neňilişkan etiraz kılıp kelgen. Kur'an'da Allah'ım aytyp atat: "Ve ma allamnahu şi'ra." Biz peýgamberge şeýer üretken emesmiz deydi. Irdagandy, ir жазганdy, akandy kılgandy üretken emesmiz deydi. Belkim Peygamber aleyhisselam ummi dep aytylýar. La yaktub ve la yahsab. Peygamber aleyhisselam ummi degeni Peygamber aytkan men жазганdy da bilbeyim, esepdi de bilbeyim degen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan arasından çykkan, birok hiç kıyakta okugan emes. Birok kelip Peygamberge mugallim bolgan emes. Jebir akynın aslında bar okugan emes. Jebir bar okugan emes. Peygamberden ilmi bardygy ilmi laduni. Allah subhanahu wa taala özü tüzme-tüz peygamberge bergen vahiyler. İlmi laduni. Oşon üçin peygamber aleyhisselamda Allah subhanahu wa taala hiç kimge okutmasdan, hiç kimge şagird kılmasdan tüzme-tüz ele ne kılgan özü öğretken. Düşünüňärbi? Egerde peygamber aleyhisselam okuganda aytat ele, "Balançy senin ustazyň bolat, balançyga barıp okudyň, özjatdagan ürgöndüň, hoşgan ürgöndüň, je başka sözlerdi ürgenip aldyň" degen domat kılışı mümkün edi. Birok Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de alar men çok yaşadı. Bir dağın ırdagan emes ömür boyu. Ömür boyu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ırdagan emes, ırdan peygamberimizin tabiat alys bolgan. Düşünüňärbi? Peýgamberler Allah saktap koygan. Bolboşam Araplar ırga sözüge eň çoň many bergen kowum bolgan. Dünýede sözüge öte çeçen, en kıyın, en Arap eli.
Ар бир сөзгө маани берген инсан болгон. Алардын ар бири эле акын болгон. Ар бири акын болгон. Пайгамбар алейхиссалам Курейштен болот. Курейштин дагы ичинде Абдумуталиптин балдары болгон. Булар бардыгы эң фасахат, балагат, чечендер, акындар инсандар болгон. Алар эмес, булардын балдары дагы, кулдары дагы, аялдары, кыздары да жүргөн адамдар болгон. Ушундай доордо булар эмне кылган? Пайгамбар алейхиссалам төрөлгөн. Эгер пайгамбар алейхиссалам пайгамбарыбыз акын болгондо алар билет эле. Себеби ырдын өзүнүн несі болот? Кафиясы болот, эрежеси болот. Ошол кафияга туш келсе ал ыр болот. Арабтарда өзүнүн вазындары бар. Ошол вазындары менен айтылган сөздөрдү шеэр деп айтылат. Насыр, шеэр айтылат. Түшүнүңөрбү? Алар ушулар жатка билет эле. Пайгамбар алейхиссалам айткан сөздөр бир дагы ага туш келбейт. Кур'ан-ы Карим андай китеп эмес. Демек бул пайгамбар алейхиссаламга берилген нерсе, бул вахий. Ин хуа илля вахий юха. Ал болгону вахий, булар түшүнбөстөн муну шеэр бул, акын, ырдады өзүнөн токуп алды деген пайгамбарга жала жапкан. Кур'анда Аллах айтып атат: "Ва ма алламнаху ши'ра." Биз шеэрди, шаирликти үйрөткөн эмеспиз dedi. "Ва ма янбаги лаху." Жана шаир болушлук пайгамбарга ылайык эмес деген сөз. Пайгамбарга татыктуу эмес деген сөз. Пайгамбар ырдабайт деген сөз. Түшүнүңөрбү? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты, өмүрүндө ырдаган эмес. Анча-мынча сөздөрү кошуп айткан сөздөрү бар, бирок кадимкидей ырларды ырдаган эмес алейхиссалам. Ошо ырдын доору болгон, акындардын доору болгон, бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям андай кылган эмес. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын кээ бир сахабалар болгон, алар ырдаган. Ырдаган дегенде түшүнгүлө мындай жакшы сөздөрдү айткан акындар болгон. Төртмө акындар сыяктуу акындар болгон. Мисалы Хасан ибн Сабит разияллаху анху. Хасан ибн Сабит разияллаху анху пайгамбарыбыздын акыны болгон. Кафирлар, мушриктер пайгамбарыбызга келип тийишип, пайгамбарды шылдыңдап акарат кылганда Хасан ибн Сабит разияллаху жооп берип турган. Пайгамбар тур, жооп бер деген. Ажип деген. Аллахумма аййидху би рухул кудус. Я Алла, өзүң рухул кудус менен буну бекемдеген, кубаттаган деп Расулуллах колдоп турган. Анан чыгып пайгамбардын тарафынан не кылган? Дифа кылган. Пайгамбарыбызды коргогон Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн эгер жакшы сөз айтылган болсо, акындар жакшы маанилүү сөз болсо, хасану хасан. Жакшы жаман, жаманы жаман. Жакшы болсо жакшы, жаманы жаман. Түшүнүңөрбү? Эгерде чын эле тарбиялуу жагында тарбиясы бар сөздөр болуп калса, акындардын динге байланыштуу, иманга байланыштуу тарбиялуу жагы бар болсо, анда хасану хасан. Жакшы, жакшы, жамандан сак болуш керек. Бирок пайгамбарлар бир дагы биз эле эмес, бардык пайгамбарлар шаир болгон эмес. Акын болгон эмес, башка болгон эмес. Аларга келген нерсе илим Аллахтын тарафынан болгон. Себеби ва ма янбаги лаху. Пайгамбарларга же пайгамбар алейхиссаламга өзгөчө бул шаир болушлук мунасип эмес. Пайгамбар алейхиссалам шаир эмес. Шаир болушу мүмкүн эмес. Шаир башка инсандар болушу мүмкүн, бирок пайгамбарлар алар шаир болбойт, алар акын болбойт. Ин хуа илля зикр. Ал болгону не дейт? Зикир. Яни Кур'ан-ы Карим бул зикир. Кур'ан-ы Карим бул эскертүү. Кур'ан-ы Карим бул насихат. Ин хуа илля зикр. Түшүнүңөрбү? Бул Аллага, пайгамбарга берилген нерсе эмне экен? Ал зикир, ал эскертүү, ал насихат. Ин хуа илля зикру ва Кур'анун мубин. Көрдүңөрбү? Ал берилген нерсе зикир жана ачык, айкын Кур'ан дейт. Кур'ан деген сөз окулган китеп деп айтылат. Кур'ан макруун манасында. Макрунун, Кур'анда макрунун дейбиз. Дүйнөдөгү эң көп окулган китеп. Ошон үчүн Кур'ан деп айтылат. Кур'ан-ы Карим кара яхрамдан чыгат, макрунун манасында болсо, макруун болсо көп окулган китеп деген манасында. Болгону эмне экен? Аллахтын тарафынан берилген китеп, эң көп окулуучу китеп. Жана бул ачык айкын насихат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим бүт баары насихат. Кур'ан-ы Карим чындыкты гана баяндайт. Түшүнүңөрбү? Ал эми шеэрлерде, акындардын сөздөрүндө не болот? Алар кыялды гана айтат, кыялдарды гана. Кыялдарды айтып, бирөөдү мактап, бирөөдү жамандап, кыял жашоосунда жашайт алар. Алар кыялдар жашоосунда жашайт. Чындыгында айткан сөздөр эч бир жашоодо болбойт. Бир нерсени мактаса мактап эле кете берет, жамандаса жамандап кете берет, кооз сүйлөйт, кооз нерсени айтат. Болгон ал жомок, аңгеме, кыял гана. Кур'ан-ы Карим андай эмес, андай китеп эмес. Кур'ан-ы Каримдеги ар бир сөз, ар бир айтылган нерсе адамдын жашоосуна тиешелүү. Же дүйнөнү айтат, же ахиретти айтат. Ал кыял эмес, ал акыйкат, ал чындык. Болгондой Кур'ан баяндайт. Ошону айтып атат: "Ин хуа илля зикр ва Кур'ан мубин." Бул Кур'ан пайгамбарга берген вахий, бул эскертүү,
bu nasihatçı, bu vaiz, o Kur'an-ı Mubin, bu açık Kur'an. Açık aytılgan Kur'an bu jalgan nemse emes, bu kıyal jaşoo emes, bu çınığı açık jaşoo. Kur'an-ı Kerim'de barını bolgondoy bayandayt, dünyany dagın, ahiretni dagın, jahşyny dagın, jamanyny dagın, aktı da, karany da bardygyny açık bayandayt. Oşon üçin Kur'an-ı Mubin, bu açık Kur'an. Bolgonu baba aytatkan söz. Oşon üçin Kur'an-ı Kerim'de şeir, akındır, ır dep düşüngen turan nerse. Bolgonu alardı ne kılan? Özlerinin oylarını gana bayandayt, kıyallarını bayandayt. Kur'an-ı Kerim anday emes. Bu kıyal jaşoo emes, bu çınığı jaşoo. Bu tuş emes, bu çınığı jaşoo. Şunu var oşon üçin en huwa illa zikr ve Kur'an dedi Allah. Bolgonu alıp neken zikir jana açık Kur'an dedi. Emi Kur'an nege düşkün? Kur'an'ın maksadı ne? Keyingi ayette aytıp liyunzira men kana hayya. Kur'an tiri adamdardı ne kılat? Eskertet deydi. Kur'an tiri adamları, hay degen tiri, yani Müslümanlar içinde dagın Allah'ın sözünü düşüngöndör, kabul kılganlar, mına uşular tiri adamlar. Meselüllezi yazkur rabbah, vellezi la yazkur, kemeselil meyyit, hay ol meyyit. Şunu var bu, Müslümanların içinden dagın Kur'an'dan kim fayda alat dese, men kana hayya. Oşol Kur'an'dı Allah'ın kitabı dep düşüngen adam, yüregünde imanı bar adam düşünüt. Oşoga bul fayda beredi. Alegemi iman keltirgen bolsa, birok yüreginden kabul kılbasa, iman keltirбесе, alarga Kur'an jönököyle kitap. Jönököyle kitap bireudun bir жазган жомогу сыяктуу эле көрүнүп калышы ыктымалы бар. Бирок андай эмес, hakikatte bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı liyunzira men kana hayya. Kim tiri olsa, bu dünyada yaşayan adamlar bar tiri emes. Oşol iman keltirip Allah'ın dininden yaşayan adam oşol hay. Kalganı ölük siyaktуу. Oşon üçin bu Müslümanlarga yüregide imanı bar adamlar üçün bu ne çoң eskertүү. Jana ve yahiqqal qawl alal kafirin. Jana Allah'ın sözü kafirlarga hak bolot deydi. Yani düşöt degen söz. Yani Kur'an-ı Kerim aytты, erteň ahiret bar, ahiret kelet. Kudayın astyga barasyňar, jaşooňa jogap beresiňer degen ne sözleri var. Uşulardyn baryny Allah Taala hak kılıp görsetdi. Kafirlarga hak kılışı üçün, görsetişi üçün Allah Subhanahu wa Taala Kur'an düşürgen. Kur'anda aytylgan meselelerin bardygy wagy kelgende bolat. Bugün bolsa erteň bolat. Oşon üçin aýtýar bu Kur'an-ı Kerim yüreginde imanı var adamlarga ne eskertүү bolat. Oşolar gana bundan fayda alat. Oşolar gana fayda alat. Al emi yüreginde iman joktur. Kur'an-ı Kerim düşünbeyt, tasir albayt, eştege kılbayt. Andan keyingi ayatta Allah Subhanahu wa Taala özünün kudretini, özünün nimetlerini eskertip atat. Allah Taala mar daim özünün nimetlerini eskertip adamlardı, pendeleri özüne tartat, özüne jakındatat. Sen pendenin insanın tabiatı şunday, berigen nimetni isteseň, anan ne kılasın? Oşoga tartılasın. Sana birөө jakşylyk kılsa, oşol adam tanıştırsa, mına oşol jakşylyk kılgan adam sana uşul dese, sen ne kılasın? İnsan Abdul Muhsin. Jakşylyk kılgan adamga abd bolasın, hizmatçı bolasın. Anı sezesin de. Huddu şondoy Allah Subhanahu wa Taala ayatların arasında özünü eskertip turat. Seler menin kulumsuňar, men jaratkanmyn, büt baryny men berdim, maga kelgile dep Allah Subhanahu wa Taala eskertip turat. Şunuňarby? Bu ayatda dagın awalam yaraw anna halaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Aytdı Allah Taala, karabaýsyňarby, körböýsüňarby, biz öz kudretli kolumuz menen, öz kudretimiz menen jaratyp berdik silerge an'aman, janawarlardy, maldardy, mülktördi jaratyp berdik. Fahum laha malikun. Siler oşol mal janawarlarga ege bolosуңар dep atat. Yani Allah Subhanahu wa Taala bu jerde ayattan başlayıp 2-3 ayatta özünün kudreti menen koşu insanga bergen eň çoň nimetler aytyp atat. İnsanga berilgen nimetlerin birösü no janawarlar. Koy, eçki, uy, жылкы, топоз, бүт бардыгы halal hayvanların бүт бардыгын Allah Taala bizge bergen. Allah nimet kılıp bergen. Oşonu Allah ayttat mimma amilat aydina. Alardı biz jarattık dep atat. Sen jeysin, sen bagıp soňoytup aly jep atasın etini. Birok kim jarattı? Allah. Seni dagın muna onda men jarattım dep atat. Şunuňarby? Selerden oşol minip atkan, jep atkan, sүйünüp bagıp atkan, bayıp atkan malıňardy, koýuňardy, eşiňerdi büt bardygyny men jaratyp berdim dep atat. Men jaratyp berdim dep atat. Şunuňarby? Muna oşol aýtyp atat. Awalam yaraw anna halaqna lahum mimma amilat aydina.
Al mal-mülktörдү, anamdı biz öz kudret kolumuz bilen jasap berdik. Fahum laha malikun. Emi alar agıya çıkıp kaldı deydi. Allah jaratıp bizge berdi. Allah subhanahu wa taala bendege bu dünyada vaktulu malik kılat bendeni. Bir nesege ege bolgonga hukuk beredi. Negizi hakikatta büt barık nesenin maliki kim? Allah subhanahu wa taala. Biroq Allah taala dünyada vaktulu gana uşul neselerge bizi ne kılat? Malik kılat. Oşoga biz iyi olabız. Düşünüyorsunuz mu? Fahum laha malikun degen söz manası şul. Alar al nesilerinden jarattı, biroq alarga men berdim deydi. Alarga iyi bolat deydi. Em ne bolat? Emi sen malik bolgon sebepti kede oşo nesilden birdeke kıla alбай kalsaң, birdeke zararçılık bolup kalsa satasın. Malını apar satasın. Unap gelip jeysin. Жылқың сатасың, үй аласың, машина аласың, дагы бирдеке аласың, үйлөнөсүң. Turmuşta gerek болгон нерселерди иштетесиң. Ошол малик кылган себепти Аллах субханаху ва таала сени ошого эмне кылды? Сен ээсисиң ушуну. Эми сен эмне каалаганчалык өзүңдүн зарылчылыгыңа колдон деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. Биз ал жаныбарларды өз кудурет колубуз менен жараттык. Фахум лаха маликун. Эми алар ага эге болуп калышат дейт. Эге болуп калышат, эге болуп аны кайтарып, багып, сүйүнүп, кубанып жүрө берет. 100 ешким бар, 100 коюм бар, 100 жылкым бар деп мактанып, сүйүнүп жүрөт. Акыйкатта аны сен жараткан жоксуң. Аллах субханаху ва таала эмне кылды? Өз кудурети менен жаратып, сага аны берди, мүлк кылып. Эми кийинки аятта вазаллалнаха лахум. Эми Аллах таала айтат, ал жаныбарларды баш ийдирип бердик тексилерге. Баш ийдирип бердик. Фаминха вакубухум. Көрдүңөрбү? Аларды эмисилер рукуп кылып минесиңер, ва минха якулун. Алардын кебирлерин жейсиңер дейт. Yani Allah subhanahu wa taala mahluktu jaratkandan keyin anın arasında çoğun mahlukları var. Alardı bizge baş idir bergen. Misalı biz ne kılabız? Attı minesin. At çoğun mahluk. Kişinekey bana daha binip kete veredi. Allah taala ne kıldı? Baş idirip koydu. Kebir yerlerde pildi binip alışat. Allah baş idirip koydu. Kebir yerlerde çoğun bukalarda binip Allah baş idirip koydu. Kede hisan minesin, kede kaçır minesin, kede eşek minesin. Kıskası adamda karaganda öte çoğun mahlukatlar bolot. Biroq Allah subhanahu wa taala alar baş idirip koygan. Sen uşun insanlığın kızmatındasın dep. Buga jamanlık kılma dep. Oşol üçün çoğun mahlukatlardı kişinekey adamdağı, kişinekey baladağı minip başkara veredi. Bunu kim kıldı? Allah subhanahu wa taala. Allah taala anday kılıp sıfat berbese, Allah baş vermeyip bizge. Demek Allah'ım aytып атат, men ага жаратканмын, аны ээси болосуңар, вазаллалнаха лахум. Дагы бир нерсе, чоң пайдасы, аны силерге баш ийдирип бердик дейт. Баш ийдирип берген себепти, аны минип алып, не кыласыңар, сапарга чыгасыңар, минип алып, жумушуңарды бүтүрөсүңөр, минип алып, башка ишиңерди кыласыңар, бүт бардыгы Алла таала бизге не кылды, мусаххар кылып берди. Ва минха вакубухум, жаналардын кебирлерини минесиңер, кебирлеринин эттерини жейсиңер dedi. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Cana al canavarlarda silerge köptөгөн paydalar var. Cana maşarib, şurb yani ne su azıkları var. Afala yashkurun. Emi şükür kılbaysыңарбы deydi. Emi şükür kılgıla degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Demek Allah subhanahu wa taala bu canavarlarda bizge öz kudretinden jaratıp berdi. Alardın kebirini jeybiz, kebirini minebиz, kebirini dagы başka nesiyle koldanabız. Jana Allah subhanahu wa taala şunday kılgan. Misal koydu ile alsaňar, koydun bir dagın nimesi jok. Bayagında musuru jok. Büt bar adamın faydasına. Etini jeysin, sütünü içesin, terisini kiyesin. Koşa depna, teri depne kımbat dep, but kiyim kiyebiz, üstümüze kiyebiz, başımıza kiyebiz, büt kiyebiz. Onun ne? Yüzünü faydalanasın, başını jeysin, sütünü içesin. Andan sıtkары, andan çıkan tezegini de koldanasın. Anın tezegini ne kılasın? Jerge veresin. Jer semitet, jerge jakşı egin beret dep anını veresin. Bir de koydu alaydık. Cündünü olsa kesip alıp andan ne kılabız? Kiyim kılıp giyebiz. Demek Allah subhanahu wa taala ne kıldı? وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعَ. Toltura faydalar var deyip atat. Bir de canvardı kara, anın büt barı biz için. Allah biz için jaratkan üçün, al büt var bizim paydabızga. Al özüge faydalanmaydı ana. Faydalanmaydı. Başka mahluk da faydalanmaydı. Andan faydalangan ne? Bir gana insan.
Eski doğurda adamlar oşol maldardı soyup ele, oşol maldardı tosup alıp durup, oşol menен жашаган. Азыр деле боз үйлөрдө. Oşo töşök bolgon, oşol menен жабынган, oşol menен тоскон, oşol menен үй курган, бүт баарын кылган. Мына ошонун баардыгын Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ва лахум фиха манафи'." Аларга, ал жаныбарлардан не бар? Көптөгөн пайдалары бар. Көптөгөн биз билген Аллахнын не пайдалары бар. Манафи ва машариб, жана шурб. Yani susuzluklar var деген. Yani alardan ne kılasın kede susasang su içesin. Oşol Allah subhanahu wa taala ne kılat? Kişinekey malın jelinde süt koyat. Oşol süttü balası da içet, adam da içet, torpağı da içet, ulağı da içet, insan da içet. Oşol sütten ne kılasın? Özüңdün suuduğun kandırasın. Oşol sütten ayran kılasın. Oşondan may kılasın. Oşondan bıştak kılasın. Oşondan kurut kılasın. Oşondan süzme bolat. Kıskası jaşoodogу керектүү нерсенин бүт бардыгы sütten чыгат. Biçara mal kelет dagы ne kılat? Et nimeni jeyt? Etти жебейт алар, çöp jeyt. Çöptü jeyt. Allah subhanahu wa taala çöptü hazım kılıp durup ne kılat? Süt kılıp berer sana. Min beyni lebenin ve farsin. Bayağı nimen arasından, jamancıkların arasından ne kılat? Lebenen halisen. Taza süttü sana berет Allah subhanahu wa taala. Ana süt boydan içesin, ayran kılıp içesin, bıştak kılıp içesin, sarı may kılasın, kurut kılasın, ne kılsan kılasın. Büt bardığı sütten. O maşari. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nı tanış üçün tuğanlar. Asmanға ayga çıkıştı keregi жоқ. Oşol ele ayılda жүргөндө жерделе özüң менен чогуу жашап аткан коюңду карап эле Аллахты таанып алсаң болот. Уюңду карап эле Аллахты таанып алсаң болот. Ошону Аллах сага жаратып койду, сенин тегерегиңде жүрө берет айланып эле. Тамак бересиң жеп, маарап келет, акырып келет, тамак бересиң жеп жүрө берет жанагы. Hiç bir ziyanı yok. Bolğonu meniki, 10 koyun var, 100 koyun da maktanasın. Hakikatte Allah sana şunu verdi. Anın turuşu ne? Faiz. 100% senin faydana. 100% senin zararçılığına verilgen nimet. Bundan için Allah'ım ayet edet. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Al canlılarla sizler için köptөгөн paydalar var. Paydalarını ayttık. Andan sırtları susunduk bol içe turgan, jey turgan ne? Nesilleri de var. Afala yashkurun. Emi şükür kılbaysınlar dedi. Yani şükür kılgıla da ortadan söz. Şükür kılgıla Allah'ım bu şunu sizlerge berdi de ortadan. Şükür kılgıla dedi. Demek süt içip şükür kıl. Ayran içip şükür kıl. Sarımay jep şükür kıl. Kuruttu jep şükür kıl. Etini jep şükür kıl. Gönülden kiyim kılıp kiyip şükür kıl. But kiyim kılıp şükür kıl. Büt şükür kıl. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah usul mahluk yaratmasa, usul aytып atkan neslerin büt bardığını kayaktan biz alabız. Kayaktan alabız. Öyle ona çaktan alabız. Çok. Allah subhanahu wa taala bizi yaxşı görät. Oşun üçün insanga uşulardı özümdün kudretim menen, mimma amlat aydina öz kudretimiz menen ne kıldık? Jaratıp berdik dedi. Yani şu jaratkanga şükür kılады. Şükür kılуу birinci imandan başlalat. Allah'a iman keltir. Allah'ın bardığı işen. Ama Allah taala talap kılgan hükümdür atkar. Musulman boldağı, musulmançılıktağı ne hüküm bolsa oşonu atkar. Amantu billah, sümme istaqim degen söz. Emi Allah subhanahu wa taala ayttat, adamlar ne kılat? "Vettehazu min dunillahi aliha la'allahum yusarun." Allah ayttat, emi insanlar da ahmak bolat deydi. Büt bardığını men jaratsam deydi. Men jaratıp berdim deydi. Sizlerdi de men jarattım deydi. Emi meni taştap koyup başka kudaylardı kuday kılıp alasыңар deydi. Başka puttardı, kudayçalardı, Allah'tan başka mahluktu kuday kılıp alasыңар. La'allahum yusarun. Mümkün uşular jardan berip kalar deydi. Mümkün uşulardan berip kalar dep, oşol butlarga sыйнасыңар, oşolorga barasыңар deydi Allah Taala. Meni ahmaksыңар deydi. Kelesi ahmaksыңар. Halik kim? Bolsa oşo mabud bolat. Halik Allah, mabud da Allah. Kuday oşol boluş kerek. Oşol üçünseler Allah öz jaratsa seni, sana kerek nesele büt bарын jaratıp berse dagы, Kuday taştan başkalarga sыйнасыңар. La'allahum yusarun. Mümkün jardan berer dep, la yastati'un nasrahum. Kur'an'da açık ayet Allah Teala. La yastati'un nasrahum. Allah hiç kaçan Allah'a jardan bere almaydı. Jardan bere almaydılar. Ve hum lehum cundum muhdarun. Jardan beriş arı tursun. Allah özdörü ne kolga düşkön tutkunday bolup alıp kelinet deydi. Sizler kudaylar, usul butlar, usul jahanamlar bizge Kudayın aslında bizge jardan beret, şafaat kılat, Allah'a jakındatat deyişengen ne butlarыңар ne bolat?
Кудайдын каршысында кыямат күнү келгенде эмне болот дейт? Алар колго түшкөн кылмышкер болот го, колго түшкөн кылмышкердей алып келинет дейт. Өзү жооп бериш керек ал. Колго түшкөндөй, колго түшкөн, качып бараткан кылмышкердей тутуп алып келинет дейт. Ал пайда бербейт. Ал өзүн өзү куткарткан маселе келип калат. Анын башына. Ошону Аллах айтып атат: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Аларга эч бир жардам бере албайт. Алар лахум жунд болот, аларга мухдарун хазыр кылган абалында. Яни алар өздөрү туткунга түшкөн аскер абалында келишет дейт. Хазыр кылынат. Алып келип, мына силер Кудай билеңер, ушуларга айттыңарбы, буларга сыйынгыла, Кудай болуп калдыңарбы деп Аллах таала алардан эсеп китеп алат. Алардан суроо болот. Ошол абалда айтып атат: "Ва хум лахум жундун мухдарун." Алар өздөрү аскер болуп, өздөрү туткунга түшкөн адамдай болуп хазыр кылынат дейт. Түшүнүңөрбү? Фала яхрунка каулухум. Эми алар пайда бербейт дегенден кийин, эми Аллах таалам пайгамбарыбыз көңүлүн көтөрүп атат. Пайгамбарыбыз көңүлүн көтөрүп, фала яхрунка каулухум. Алардын сөзү сени капа кылбасын. Сени шаир деген, сахир деген, мажнун деген, жана башка айткан сөздөрү сени капа кылбасын. Фала яхзунка каулухум. Инна нa'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Алардын ичинде жашырынып турган ойлорун дагы, алардын алания ашкере айткан сөздөрүнү дагы бүт баарынан мен кабардармын. Баарын кабардармын. Эми эмне деп атат, эмнени дагы дегиси келет, эмне жашырып жүрөт жүрөктөрүндө бүт баарынан менин кабарым бар. Алардын айткан сөздөрүнө сен капа болбо, кайгырба дейт. Демек Аллах субханаху ва таала пайгамбарларды ар дайым жүрөгүн көтөрүп, аларга дем берип турган. Дем берип турган. Пайгамбар деген инсан да. Чөгүп кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Аллах субханаху ва таала дем берип турган ар дайым. Жок, кыжырат болбо деп. Ошон үчүн дин ишинде жүргөн инсандарга, кызматкерлерге кээде сөздөр айтылса, ал сөздөргө маани бербеш керек. Жала сөздөр болсо, жамандаган сөздөр болсо, уруша кетишпеш керек, ага маани бербеш керек. Сен пайгамбарды мерос кыласың, фала яхзунка каулухум. Алар айткан сөз сени кыжырат кылбасын. Сен Аллах үчүн ишиңди кыла бер. Аллах үчүн динге кызмат кыла бер. Алар айткан сөздөргө маани берип кыжырат болбо. Фала яхзунка каулухум инна na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfah. Эми Аллах субханаху ва таала Ясин сүрөсүнүн акыркы аяттарында эми инсандын өзүн баяндап атат. Буга чейин жаныбызда жүргөн койлорду, эчкилерди, малдарды баяндады эле. Эми Аллах таала өзү өттү. Өзү баяндап атат. Көрдүңөрбү? Ар дайым Куранды карасаңар, Курани Карим жөнөкөй тил менен жөнөкөй адамдарга түшүндүрөт. Өзүнү, койлорду, эчкилерди, жанындагыларды айтылы өзү тааныта берет. Окумуш азыркы ачыла турган ачыштарды айта бербейт Куран. Анча-мынча айтпайт аны. Себеби аны баары түшүнө бербейт. Аны окумуштуулар түшүнбөсө, көбү түшүнө албайт. Ошон үчүн жөнөкөй сөздөр менен, мисал менен Алла таалам Куранда баяндай берет. Бул жерде дагы авалам ярал инсан, адам өзүн карап көрбөйбү дейт, ойлонбойбу? Анна халакнаху мин нутфа. Аны биз бир тамчым суудан жаратканбыз. Фа иза хува хасимун мубин. Эми чоңоюп алып, ал биз менен уруша кетет дейт. Чоңоюп алып биз менен уруша кетет, тараша кетет, уруша кетет дейт. Аллах субханаху ва таала бул жерде эмне кылып атат? Өзүн тааныткандын дагы бир жолу өзүңөрдү карагыла дейт. Өзүңөр каяктан келдиңер? Бар белеңер, жок белеңер? Ким чоңойтtu? Каяка баратасыңар? Ушундан карагыла дейт. Сен өзүң жаралдыңбы? Ушул нерсеге өзүң жеттиңби? Жок. Өзүң өлүп кетип атасыңбы? Жок. Демек сени башкарган бир зат бар. Ошол Халик вал Малик. Ошол сени жаратты, жок элең пайда кылды. Пайда кылгандан кийин өмүр берди, күч кубат берди. Кайра аны алып кетет. Эртең келет, алып кетет. Демек сен бул дүйнөгө өз ыктыярың менен келген жоксуң. Сенде ыктыяр жок. Алла таала жаратты, келесиң, кетесиң. Демек сени жараткан зат Аллах. Ошон үчүн Аллах менен талашпагын, тартышпагын, Аллага каршы чыкпагын деген аят. Авалам ярал инсан анна халакнаху мин нутфа. Болгону бир тамчы суу. Болгону нажас элең дейт, эчтеке эмес элең дейт. Кийимге тийип калса нажас болот. Намаз болбойт деп жубасың. Ошол нажасаттан Алла таала эмне кылды? Сени чоң укмуш инсан кылып жаратты. Укмуш инсан кылды. Фа иза хува хасимун мубин. Чоң акылдуу, эстүү, күчкө толгондон кийин эми Аллага каршы чыгат. Аллага каршы хасим болот. Аллага каршы турат.
Allah Taala meni talaşat, tartışat, Allah'ın aytkan sözlerini ukpayt, men deydi. Sen kimsin? Деген адам жоқ өзі. Sen özü bir tamçım susun, Allah'ın bir mahluğusun, bolgonda dagı mimma mahin, bir korbu suda payda bolgonsun деген adam жоқ. Жоқ, men akıldımın, men güçlümün dep insan Allah'a karşı çıkat. Mana uşul ahvalda Allah aytып atat, insan özünü karap görsünçü deydi. Albatta biz bir tamçım sudan jaratkanbız. Fe iza huwa khasimun mubin. Al kiyinede bizge karşı karşı çıkat deydi. Biz menen talaşat deydi, biz menen uruşat deydi. Ve daraba lana mesele. Ve daraba lana meselen. Ve nasiya halqa. Jana bizge misaldарды bayandayt deydi Allah Taala. Bizge misaldарды bayandayt. Ve nasiya halqa, özünün jaralganını unutup kalat. Qala may yuhyil izam wa hiya ramim. Misal neken? Mınavu çirip kalgan sööktü kim tiriltet dep Allah'a karşı çıkat deydi. Düşünüyorsunuz mu? Bu vadaraba lana meselen bu Asim ibn Vail. Bir rivayatta, ikinci rivayatta Ubay ibn Halaf. Eki müşrik. Ököteң boluşu mümkün. Bir gün toğa çıkıp alıp, ölüktörün üstüne barıp, kabırga barıp, bir demeni alıp, öyle sööktü. Alıp turup, kolu menen mınдай kılıp maydalap, kum kılıp maydalap, kim uşunu kim tiriltet dep ne kılgan? Allah'a karşı çıkan. Hem Peygamber aleyhisselam Allah Taala ölgöndөн keyin tiriltet деген sözlerdi aytsa, oşunu alıp kelip al. Mına tirilsinçi, kim tiriltet mına uşu sööktü dep ne kılgan? Tamaşalap, şıldıngdagan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşol sözünü Allah subhanahu wa taala Kur'anda bayandap atat. Bolgonu bir alsız sudan payda bolgon insan, najastan payda bolgan insan emi kelip alıp ne deydi? Vadaraba lana mesele. Bizge misaldar bayandayt. Özünün vanasiya halqa kanda jaralganын unutup kalat. Qala may yuhyil izam wa hiya ramim. Sööktөр çirigenden keyin anı kim kantip tiriltet dep Allah'a karşı çıkat deydi. Düşünüyorsunuz mu? Asim ibn Vail, Ubay ibn Halaf, ököteң boluşu mümkün. Uşintiп ne kılgan musulmanlarga karşılık körsetken, ul ölgöndөн keyin tirilүү жашоо жок. Muhammed aleyhisselam aldayt деген сөздөрдү aytıp ellerdi dinden kaytargan. Düşünüyorsunuz mu? Mına uşunдай жол берген Allah subhanahu wa taala keyingi ayatta özünün kudretleri menen men bayandap atat, kim tiriltet aytıp atat. Kul yuhyihallazi ansha'aha awwala marra. Aytkın, oşo ahmakka aytkın. Yuhyihallazi ansha'aha awwala marra. Birinci jaratkan zat al sööktörдү kayra tiriltet. Birinci jok жерден пайда кылган зат бар нерсени кайра топтоп коюш ага кыйын эмес. O birinci jaratkan zat anı kayra tiriltet. Wa huwa bi kulli halqin alim. Al ar bir halktan kabары бар. Ar bir mahluktan kabары бар. Ar bir bolup atkan işten kabары бар. Demek Allah subhanahu wa taala ne kılat? Bar nerseni düzeltip koyuşluk Allah'a jеңил misali. Jok nerseni misal kıyınırak boluşu mümkün insanga. Allah'a eşte kıyın emes. Allah subhanahu wa taala jok жерден пайда kıldı mı? Bar nerseni kayra janatıp koyuşluk Allah'a kıyın emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bani İsrail'in bir okuyasını aytat. Bir adam öleyin degende Allah'dan korkup anan ballarga osiyat kılat. Hadiste gelet. Osiyat kılat. Meni küygüzgüle deydi. Küygüzüp külümdü jarımını suuga çaçkıla, jarımını çölgө çaçkıla degen. Erteң Kudayдын астына барып калсам, кокус тирилүү жашоо болуп калса мен жоголуп кетейин. Ошол азаптан куткарып кагыла мени деп балдарын осуят кылат. Анан балдары атасынын осуятын аткарып, күйгүзгөндөн кийин анын жарымын сууга, жарымын чөлгө кытып берет. Түшүнүңөрбү? Хадисте келет, кыямат күнү келгенде Аллах субханаху таала сурайт дейт. Kıyamatта Allah Taala сурайт дейт. Ey bendem, nege мындай кылдың десе, сенен коркуп кылдым дейт. Коркуп кылдым дейт. Allah subhanahu wa taala oşo korkkon sebepti günösүн кечирет анын. Тобасын кабыл кылган болот. Түшүнүңөрбү? Демек Allah subhanahu wa taala биз күйүп, кыпын болуп, bir zarra баягы күлгө айланып кетсек дагы Allah Taala кыямат күнү эмне кылат? Аншаха awwala marra. Биринчи жараткан зат кайра тирилтет. Тирилткенде дагы Allah subhanahu wa taala ушул мынау дүйнөдөгү денебиз барго, ушул денени кайра алып келет. Башка дене берип койбойт, түшүнүп алгыла. Ушул эле денебиз менен кайра тирилдебиз. Түшүнүңөрбү? Ошо кичинекей зарраны Allah subhanahu wa taala бул дүйнөдө кандай болсо, бирөө ак, бирөө кара, бирөө кызыл, бирөө жашыл, ошо денесин кайра тирилтип коет. Ne kadar zat Allah subhanahu wa taala. Kanday olsun, ошондой денең менен seni Allah Taala эмне кылат? Кайра тирилтет.
Буга шек жок. Ошону айтып атат. Кул юхйихаллази аншааха аввала марра. Айткын, аны биринчи жараткан зат кайра тирилтет. Ва хува бикулли халқин алим. Ал ар бир махлукудан толук кабардар. Ар бир махлуку каерде жатат, каерде күйүп кетти, каерде чөгүп кетти, баарын кабардар. Демек, сен күйүп кетип качып кутула албайсың. Чөгүп кетип сууга кутула албайсың. Бирдеге жеп койгон болсо кутула албайсың. Сен каякта болсоң бола бер. Кудайдын астына келгенде Аллах субханаху ва таала сени кайрадан тирилтет. Кайрадан тирилтип, ошол жерде эмне кылат? Эсеп китепти алат. Же жазаңды берет, же сыйлыгын берет. Эми Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудуретин баяндап атат. Өлгөндөн кийин тирилиш оңой эле, ал кыйын эмес деп туруп, дүйнөдөгү бир зыт, бири-бирине карама каршы болгон нерсени өзүнүн кудуретин баяндап атат. Аллази жа'ала лакум минаш-шаджарил ахдари нара. Ал зат, ушундай зат силерге жашыл дарактардан отту чыгарып берет дейт. Отту жаратып берет. Фаиза антум минху туqidun. Кийин ушул оттон силер от жагасыңар. От жагып, тамак пиширип жейсиңер, жылынасыңар, жашооңорду улантасыңар дейт. Аллази жа'ала лакум минаш-шаджарил ахдари нара. Аллахнын кудурети, Аллах субханаху ва таала зит, бири-бириге карама каршы болгон нерседен кылат? Бир нерсени пайда кылып коет. Аллахнын кудурети. Мисалы, суу менен от бири-бириге зит, карама каршы. Экөө топтолбойт. Бирок Аллах таала экөөнү эмне кылат? Чогуу кылып коет. Керек болсо Аллах таала эмне кылат? Суудан отту чыгарып коет. Керек болсо оттун ичинде суу болуп коет. Ал биз үчүн карама каршы зит болуп Аллага да шей. Аллах эчтеке эмес. Ошону айтып атат. Аллах ушундай зат силерге жашыл дарактардан. Жашыл дарактардан дегени бул дарак жашыл болуп турган болсо, бул кургаган эмес. Жашыл болуп турган дарак сууга толгондой ак болот. Ал сууга тойгон, суу ичи бүт бар суу болот. Ошол дарактарды эмне кыласыңар? От катары колдоносуңар деген. Илгери арабтарда азыркыдай күкүрт болгон эмес. Күкүрт барбы шереңке? Болгон эмес. Чакмак деген болгон. Илгери эскилер билет, күкүрт жок учурда балдар немелер, аксакалдар баягыдай эки ташты уруп азыр деле колдонот. От чыгарып, анан эмне кылган? Күйгүзгөн. Ошо менен тамак пиширган, чай кайнаткан ушундай болгон. Кудду ошол нерсени арабтарда аларда Алла таалам дарак берген. Эки дарак берген, манах афран деген. Манах афран деген дарактар болгон. Ал эки даракты бири-бириге мынтип чабыштырганда от чыккан. Бул ошо жашыл дарак. Ичи торо суу, Алла таалам ушул бендем бирдекени пиширип жесин, өлүп калбасын, чайын ичсин, тамагын кылсын, жылынбасын деп эмне кылган? Ошо дарактардан от чыгарып койгон. Түшүнүңөрбү? Мына ошону айтып атат Аллах таалам. Аллах зат ушундай зат жа'ала лакум минаш-шаджарил ахдари нара. Силерге жашыл дарактардан эмне кылды дейт? Отту чыгарып койду дейт. Фаиза антум минху туqidun. Эми ошол оттон от жагып, силер эмне кыласыңар? Жылынасыңар, тамагыңарды пиширасыңар, чайыңарды кайнатасыңар, башка ишиңерди кыласыңар. Түшүнүңөрбү? Эми ширеңке деп, эми мындай десе чыкты, заман чыкты. Ал учурда газ деген болгон эмес, башка деген болгон эмес. Болгону ошондой дарактар Аллах жаратып берген. Инсандын зарычылыгы болгон үчүн. Аллах жакшы көргөн үчүн. Түшүнүңөрбү? Демек, жашыл дарактан, суусу бар дарактан от чыгарган зат сен өлгөндөн кийин тирилткенге сөзсүз кадыр. Ага эч бир кыйын эмес. Бул зыт деле эмес. Бар нерсени кайра курап коюу. Бар нерсени кайра чогултуп, тургузуп коюу. Бул Алла таалага эчтеке кыйынчылыгы жок. Аллази жа'ала лакум минаш-шаджарил ахдари нара фаиза антум минху туqidun. Ал ушундай зат силерге жашыл дарактардан отту чыгарып берди. Эми силер отту жагып, ысынасыңар, жагып колдоносуңар дейт. Кийинки аятта Алла таала кудретин баяндап атат. Валайсаллази халакас-самавати вал-ард биqadirin ala ay yakhluqa mislahum. Эми мына ушул асмандарды, жери жараткан зат кадыр эмеспи? Ай яхлуqa мислахум. Аларды кайра ошондой кылып жаратып койгон кадыр эмеспи? Бала, сөзсүз кадыр. Ва хувал халлакул алим. Ал-халлак. Ал өтө мыкты жаратуучу. Ал-алим. Бүт баарынан кабардар. Яни Алла таала бул аятта айтып атат, кайнаттагы чоң махлукаттар бар. Асман, жер, асман ичиндеги жылдыздар, планеталар, булардын алдында инсан ла шай, эчтеке эмес. Ушунун бардыгыны биз билген, билбеген бүт баарын жараткан зат кичинекей инсанды кайра жарата албай калабы? Жок. Сөз жаратат. Ал кудурет жеткен күчтүү инсан, зат, ал не халлак, ал-алим, ал-халлак, ал некен эң мыкты жаратуучу. Эң мыкты жаратуучу. Кандай жараткан болсо, ошондой кылып кайра жаратканга кудуреттүү, ал-алим, бүт баарынан кабардар.
Ошон үчүн асман жерди жараткан зат Аллах субханала таала бизди кайра жаратып коюшлук ага эч бир кыйын эмес. Бул экинчиси болду. Үчүнчүсүн айтып атат: иннама амруhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Үчүнчү Аллахтын кудуретин баяндап атат. Аллахтын кудурети ушунчалык укмуш, эгер бирдекени кааласа, ирада кылса, ay yaqula lahu kun fayakun. Kun dese болот. Бол десе ал жаралат болду. Ага аны топ келип башка кылып биз үчүн кыйын болот бир нерсени жаратышлык, жасашлык. Аллага андай эмес. Аллах kun fayakun. Бирок Аллах субханала таала махлуктарды эки кыл жараткан. Кээ бирлери күн деген амыр менен, күн деген. Кээ бирлери тадрижан. Түшүнүңөрбү? Аллах кадыр. Бирок Аллахтын хикматы кээ бир нерселерди аста жараткан. Мисалы Аллах субханала таала жер шарыны, ушу асман жашап аткан шарыбызды баардыгын не кылган? 6 күндө жараткан Аллах таала. Акырын этабы менен жараткан Аллахтын кудурети. Кээ бир нерселерди күн фаякун менен жаратып койгон. Түшүнүңөрбү? Аллахтын кудурети ушундай нерсе. Демек, Аллах тааланын иши эмне экен? Амыры бирдекен жаратам десе, ага күн десе болду. Бол десе болду, болот. Болгону каф менен нун ортосундагы өкүм болду. Эки сөздүн ортосунда эле. Күн фаякун. Ошол замат ал жаралып калат. Аллага эчтеке кыйын эмес. Аллах таала өлгөндөрдү бүт барын тур кабырыңдан десе, турат. Түшүнүңөрбү? Ал кайсы жерде болбосун, чогулуп келип кайра Аллах таала эмне кылып коет? Тургузуп коет. Күн фаякун. Демек Аллахтын кудуретинде шек жок, Аллахтын иши, Аллахтын ирадасы бирдекени кааласа, күн десе де ал пайда болот. Ошол замат не болот? Махлук болуп калат. Фасубханаллази биядихи малакуту кулли шей. Акыркы аятта Аллах субханала таала өзүнүн арулап атат, өзүнүн кемчилиги жок экенин баяндап атат. Бүт бардык нерсенин мүлкү колунда болгон зат, ал бүткүл кемчиликтен таза. Фасубханаллази биядихи малакуту кулли шей. Бүт бардыгынын мүлкү колунда болгон зат, ал кемчилдиктен, айыптардан таза дейт. Кафырлар буга чейин не деди? Пайгамбарга этираз кылды, Аллага этираз кылды, Аллахтын кудуретиге этираз кылынды, каршылык көрсөтүлдү. Бүт баарын айтып келип, Аллах таала махырда өзүнү арулап баяндап атат. Фасубханаллази биядихи малакуту кулли шей. Көрдүңөр, бүткүл бардык нерсенин мүлкү колунда болгон зат, ал айыптардан, ал кемчиликтерден, шериктен таза. Ва илейхи туржаун. Жана баарыңар ошол заттын астына барасыңар. Баарыңар кемчилиги жок, Аллахтын астына барасыңар. Ошон үчүн Аллага барганга даярдык кылгыла. Ахирет хак, өлүмдөн кийин жашоо хак, тирилүү хак. Ушуга ишенгиле деген аят менен Аллах субханала таала не кылды? Ясин сүрөсүнүн аягына чыгарды. Демек Ясин сүрөсүнөн алатыган чоң сабактар бар туугандар. Эң биринчиси Аллах субханала тааланын бардыгына ишенүү, экинчиси Аллахтын кудурети, үчүнчүсү Аллахтын нематтары. Аябай көп нематтарын эскертти. Аллахтын нематтарын эстеп шүгүр кылуу. Төртүнчүсү өлгөндөн кийин тирилүүдү Аллах таала ар түрлүү сүрөттөр менен баяндап берди. Өлгөндөн кийин тирилүү хак, анда шек жок. Демек дүйнөгө биз бактылуу келгенбиз, кетебиз. Эртең биздин балдарыбыз келет, андан ала неберелер келет, кийин башкалар келет. Ушинтип амаша берет, келе берет, кете берет. Эч ким түбөлүп калбайт. Бирок жашоо токтоп калбайт, кете берет, бир күн барып токтойт. Анан кыямат болот. Эсеп китеп болот. Бүгүн эсеп китеп жок, эртең эсеп китеп болот. Ошон үчүн ушундай жашай берет экен, мен жашоо ушундай экен, мен эч ким сурабайт экен, мен каалаганымды кылсам боло берет деген түшүнүк бул кафирлардын түшүнүгү. Мусулман андай эмес. Мусулман эсеп китепти ойлоп жашайт. Ахиретти ойлоп жашайт. Эртең тирилгенден кийин абалым кандай болот деп, ошону фикир кылып жашайт. Ушул сабак не кылат? Ясин сүрөсүнөн ушул сабакты Аллах таала бизге берип атат. Аллах субханала таала баарыбызды иманыбызды бекем кылсын, адаштырбасын, туура жолунан жана ахиретке ишенген, иман келтирген, ахиреттеги жакшы инсандар катарына кошсун. Ахиретте өзүнү сүйгөн меделер менен чогуу кылсын. Субханаллахи ва бихамдихи.